Örseçün aydılın vekiliş kıyıqın bini şok duyalıyı Dagistaniya mangıl betqi qol çuğa gerş dinçt ilterniyal. Ekstremizmsa, terrorizmsa şok dinç qaliqi isamlatur, qilpsiyet Kavkaziyarç mekşka radikalizmi arjırın sabahan lor, boş boğaç ba oğunşları xoş. Dirbenti hinj galat ilter dinçoltya dühel visqilçeri tsawır örseçün qiyamzın qiyeçun kügül xoçun Gous Medvedev Dmitri Amerikan Ukrainan kritike bağın qilirsun teraktiyaq. Tsukiye pavest qilir niz golatin qarırçxena paç halqın dulmayan Dagistan zara deputat ol Gıcıyo Abdulhakim saat yaşılsa dalor sodayedir dirbentan hinj galın dint ilterş üç Ukrainan natan paç halqı qıylıq servis düaz duel. Duaşdelir mısu terror qoy hıllık bir boel. Dagistan'ın tsara deputat olç qıtsamu Xımzaya bi Sultan Qayqambir xilçun şeymuxil şok reaksiya yel. Tsun xiyetriya niz qoş terror qoyn gergerçertsa babiş bu bolg. Xımzaya spaydicer dirbenti hinj gala xil teltarıq Ukrainan Amerikan kritikyaş. Dinç teltarın alamat qistiyargoyi el Qayqambir admi bu qonş qololç prezidentin qiyeçonde şoçu kabunov Kirilla Цеш сайош судаyedir Dagistan'ın urxal dolç galtya. Jüpelt yadu elir derja bolçnağın soma alır emma basmaç dinday bu boğuş xiyatsın liliterin. İz hayğir admin bu onş qolyoç prezidentin qiyeçon qitsade şoçu Ahmedov Marinas. Su behkelerir radikalizmi ajor mettigir gırböl blogger sportsmenş. Tidan bir örseçü Ukrayniçi wartar qobolde bilglun şril oçmetten Respublika duqşhola Palestina'nın qoloç simbolik şril başqılar. Dagistaniya qepenise yezdukhanyu yazdina Ahmedovas. Dagistan'ın kügül xoçu Melikov Sergey Sanakiyepert etsedetir Respublika radikalizmi arjin bu xamaş. Tsukiyepert dahidaş deçarın radikalan İslam deşan me'an hudutsaha el behk belirtsu. Об этом говорят те, кто вообще иногда... Цунагляц дүйцуш бу радикал боғчун деш меанды е игуач да цахуш. И дүйцуш бу вай спорт хой қимаш радикалын исламс бузуш. Халq имамайер, хин цуюк и мяш кепялы тархуай туяна. Сначала ММА, а теперь уже и вольная борьба туда пошла. Оцюqan halq oçuşa düzir dirbenta hinj gala dent elters Ukraineçtamts. Te halech xamash skilshna sinagogshna dinst elterya belchite radu tqasostag. Belash duqa besh polis xoybu. Ukraina natan beaxsh doqsh qizaysh dualda boqsh halq qayqmash bir örseçün aydıln vekelsh şezert qaydi oqsher zazduaq bata krokusiti xola terakt xelchultya. Kremlin kritikshna bu onshleri xoshna xiyetriya Tsukiyepert dahiyedirsh daru örseçü terrorizmsa ekstremizmsa dol hal qichwal xidwa qurdu. Lerinch servishnis bar soğdu qurdu. Paç halqın urxıldır lider şoğla xirdu.